Ehlile maphapho kubagibeli bemabhasi eTshwane njengoba labanye bebahlele ukusebenzisa ematekisi lemba icolo kuya emsebentini ngenxa yesiteleka sebashayeli bemabhasi beTshwane Rapid Transport Extremetec labangaphansi kwenyunyana I-NUMSA. Labagibeli bacela tinyunyana ukuthi tibatise ngesikhathi uma ngabe kutawuba nekuphathamiseka kwamabhasi ngenxa yesiteleka. It was just a surprise for all of us when we come to town to catch the buses. So all of us were surprised because these people, when they go to strike, they don't even notify us, the commuters. Waitsi batho ba di bus ha ba re bolelele le gore ba ya go strike rona ra tsoga furugu mo re tla go di bus re emela bus ha re fitla mo hayo ha re chaisa ha gona bus. Titeshi temabhasi e-ariyeng betivaliwe namuhla ekuseni. I-NUMSA ithi bagibeli abakathengiselwe emathikithi namuhla ekuseni njengoba tisebenti letithengisa emathikithi nato tingcenye lesiteleka. With regard to the strike of Extremetec, it's continuing as per plan, and of course the strike will come to an end only if the employer have come to the table and offer something that will be accepted by our members. Masipala waseTshwane uthi letisebenti letingene lesiteleka tiveta tikhalo tato kubantfu lekungasibo. Lenyonyana igcizelela ukuthi letinye tisebenti letingaphasi kwaletinye tinyonyana titawuba ingcenye lesiteleka njengoba titawumashela emahhovisini Masipala waseTshwane kusasa.